Ni za kaj. Ni to težko. No ja, veš, na treningu je en Žiga, ki je rekel, da si mu ful všeč. Ko pa on ve, kako jaz gledam. Ja, pokazal sem mu sliko. Ja, a imaš ti kakšno njegovo sliko? Mislim, da imam, ja. Čakaj. Evo. Ja, a ima Žiga snap? Ok, čakaj, se ga vem na pamet. Žiga, podčrtaj, 1, 2, 3. Dobro, ga bom dodala doma. Ok. Mislim, da te bo hiter nazaj. Ej, Žiga. Ej, Laura. Ej, a ti si pišeš kaj z ono Nežo? Neža kdo? Pa ona iz mojega razreda. Jaz ne poznam nobenega iz tvojega razreda. Ja? Sem na treningu in se govorila z njim, ampak on sploh ne ve, kdo je Neža. Ja, vse ti bom povedal. Čak, kaj? Ti si v Nežo? Ja, samo ne nobenim povedati, prosim. Dober, ne bom mi povedala, sam rabaš mi pošiljati domačo nalogo za matematiko, tako, cel mesec. Ok, naj ti bo, imaš mojo nalogo do konca meseca. Dio. Zakaj si Žiga nič ne jav? Joj, ne vem, res ne vem. Grem jaz po sladoled. Kaj je to? Kako imaš ti od Žigata profil? Ja, A Žiga sploh obstaja? ne, to sem mislil jaz.